Solo ride mentah ke sini dia. Soba kan cuat hal tak tayar. Penheler ayu ni, open duna ayu ni. Lihat kamu tu ada rest. Kau congrats. Bon bike nah ni. Oh yes. Ada di bakal keluar ke Jakarta tengah yo try ban kereta top speed. Gila apa yang ni? Lah bunyi bon bak ki rider sangat eh. Fit lagi ni bike ru. Kumno. Mentang ila dan nit karak chai mentang ni song nang ye chill. Very fast man that fly by just now. No brother. Jing chill kalau kami harum. Ni lihat cinematic shot sih, Instagram bro, apa YouTube bro. Di hang ni fancy di videos. Kali keadaan air suspension. Damn, man. Terburu dan na? Daga aja kali. Daganya ke pulut ya. Tementang sengi pat ngamut ban peni PCI ya kajaka songkai kapa he yo tam kajaka songkai ka be he yo tam ho sning kata kadai hakarak chai ha petrol pump hong to petrol pump sning kat petrol pump ka batmai barang station hi de lada film pa jupo stu shithai ba fikwa bani i ya kane ka lifestyle jong kini ginong nya thuk thuk ki baju ya smart ban ride an peni PCI ha kane ka video te bar ringkat ha to ka por ngin sia pech nan ni ki dos ngin sia pech nan ki bike ki jong ki ngin pech badan super bike gitu hi ki badan normal bike su gitu hi te ngin sia pech bat ngan sa he nya ba PCI ata nang ni shat hi ha ka bike. Let's go. Oli bakala kumpang mandi kama mo pang helmet mo pang jacket itu apa mo we are live. Let's go. Mentah kan la ready mentah la pang jacket la pang helmet stagi gloves duna gi gloves ngan sa pang hada dang la nya bike. Te chol no ya no ngi nya he nya pat ha bike. Solo ride mentah ke sini dia. Klaim yakut bando banlit ride dia nga tikana pat ba kumno ye kiti dos bang julit ride man la kapor nga sia kendo by somewhere or the other shatan oh ka petrol keladuna nga banlit the petrol sendan kumba pia tepte kene ka favorite petrol pump jang hasni shatan ka pump Rembai, so I'm going to Rembai only. I'm gonna refill ka petrol kan dia tok ani wow. Bahaya. Oh ni bahaya lah kelut mat. 300 dah लीजिए. Pedang ngah beli air saya kan nikah. Tayar ngasoba kan cuat hal tak tayar. Azan diam. Pindanis lihat sudah agak no Maruti 800 Arpupra. Pinma. Uni umur uni ulas mau penheler ayu ni. Mau penduna ayu ni. Di begom tu ladan hang dai. Depi la pendai uni penam. Kami ni. Sependai begom tu. Hi. Penhente ke siapa? Jepi dan kat nyau. Jadi apa yang Arpram? Tak kalau apa ayo kan. Ha, lihat kamu tu ada rest sedikit wewe tayar. Abi Arpra. Oh. Ikan bakal Aprilia. Jangan ni baik Jopi. Teh, nak selesai ya. Aslam. Tak congrats. Sino man here? Oh, beli biar showroom na. Oh, sak sedam. Hey, dan yang PCR mah. Liswang ha. Tasi dia mi atam rai sei. Tang home sning bihi. Solo ride guys, solo ride. Solo ride mendah ke sini. Kani kin bangat hatam section dah kani ka bike ka jang. Istui jang di MT15 te mlara banyatan. Kadang oh. I know laban mendat ka surap. Niru oh. Nang ya jai ni tok. Hapet kebun bike nah ni. Oh yes. Okay. Tengah I'm a man of my word. Nganya bitang sning nganam ya tamra. Dan ni divider hang ni nganam 4 คน ngali ya sedikit matak.
Lebih buat flyby hak ni pot benda ngan try flyby biang ha punya arau nang dia. Petrol kadang biang dah. Liding yang mahal nang biang pelat. Dan pulet baam tu. Mantap nga dari baga keluar ke Jakarta tengah yo try ban cruise top speed. Michelin tak langsung grab. Okay, so where do I park my freaking bike? So ngila apa yang ni? Lah bunyi bun bak ki rider sangat fit lagi ni bike ru. Hi man. How long have you been here? Like 20 20 minutes. minutes. I didn't call anybody, man. Joe said he'll come. Oh, he'll come. Yeah, we'll meet up later. You came alone? Yeah. Bet entah lagi dua sang dia. What is that? Huh? What is that now? Hamster. What is that now? Kilai silang lah kelat rapsa. Kena. What? Biang. Kumno. Mani Pak John kumno filang. Nak kenal mah. Te kelat AIV te. Time mah. Mentang ila dan nit karak chai mentang ni syong nang ye chill. Ni di chai ai. Te gini kidus bana nang puas lah gini. Ni Mr. Batip boleh video kwai. John ni rus di YouTube. Te bro Atli ka channel ni siang an sa bu ha ka description box. Gini kidus keteng ila fi bro. Kennedy fi keteng no. Alias. Alex. Oh ini tengah kan mau lah. Yang ada flat itep am. Warki dong bom lagi. Hả? Rồi. Come nữa. Thì kỳ đấy mixin này kỳ riders na Assam, kỳ riders na Meghalaya. Thì bentang ini abi gitu sia ki dus ki bala ya One Nation neng. Bikin swan biang sanang teh. Sanang teh kum tu. Wush kinya fly. Terus ni. Kata lawan. Ini lawan. Zoom way. Lawan CBR mentah. Oh lah nyajai CBR. Ini video sekarang tadu meneh. Welcome. Very fast man that fly by just now. How much speed you got man? I don't know brother. Ni sam Mizo bakran kasih tiak-tiak weh. Kazo. Kayak gini sia kidus kinang showan ride. Dia mentah kalau kambun beri yang ni. Puni visa apa? Terus kinang sangkai babot. Dia kini di CBR 650F jong new dus Mizo. Dia kini bala custom pin. Ani matte black dia kam jenjar hi ban yo ka best. Ini juga ada kai ban le. Dia gini kita ya ni dengan Michelin Power 5 or something. Kam fly banyak R15. Ni R15 V3 jong video si Day Marco banyak MT. Ni big bikers. Day banyak sonder yang day. Nanti gibun ki MT. Kelar ke danang day. Day yang elit pejajan. Starting ke MT15 ke jong ah. Tu kawan saka FZ 250 jong u Darko and then terter MT dah. Kajing chill kalau kami harum. Dia ni dari ba Darko, mana yang Mr. Batip temai ni gai di R phase 2 phase. Dan bike di Darko, dan bike di Mr. Batip. Dia kini ke bike jom Mr. Batip tu tuk kana si ke bike jom fi ngiat tak pila modify gay. Starting lu ni
Uni jing siam soang ai Brembo. Di Brembo mah tang ba ngam da nomor brake light kam pau em. Tarau ngam asyur kai ngai original. Uni pot ngasih tang show. Dia tapi siam ni di sting so. Wah. So sting ha. So sting ha. Dia kini pot ngasih use lamination. Tarau kalong PPF kalau nggak pernah kan tapi itu kalau you deh kemat cari jadi di full exhaust di Yoshimura jadi Yoshimura full exhaust oh di full exhaust kan dan pipe kayak yang tu tes sound tes kayak ke sound dia tak Backshot Suriura. He used new bend pipe full system. If they use filter babes kan, yang use Canon. Use Canon original Canon bikin. Oh Canon ha. Dia di Michelin Route 6. 170 mah. Grip babes bah. Ya, kuat look mah. Kapang ibang tam nak ni bike jong batep kade to exhaust mentan Yoshimura. Bila vi mentan ba kadan Backshot Suriura te kalong very rare ini ki bike single cylinder bangin longkum kini ki lightweight mo kini ki 150cc 200 ye bakin he Backshot sadu kato te daga new master batep te menta nginya dan shooting shot kandiat ansaj nyele cinematic shot se Instagram ru apo YouTube ru te hangni fancy ki videos. So mentah kendiat ngah suka ban peni Visia kidan kini lightly kali pada modified kena te hangkai pula ni kete di ka Polo kene ka Baleno and kete hadir ka Polo ngakwa papal peni Visia bakan kali kadan air suspension back ơi Pinadian ya ibang ay baby Pinadian damn oh guys si bang lah. Ah ni. First time ngi ha jingim jong la jong lah. Baik. Uff, terburu dan lah. Pop tu hut dia pop kai hut. Pop ke hut. Accelerate. Ah, ni. I terjepit. Damn. Daga aja kali. Dia semua mentan Backshot Suriura dan turbo ru dan air suspension ru berkemat berdien. Kan ni teh kalau seksi ni ke pulau teh. Damn. Makanya ke pulau teh. So mentan kapur kelamit hang ni, ti kelamit hang ni, isongkai hang ni. Mana yang ride solo buat mentah gila don kidos ni jan barok hat kidos kibe smart barwan ride hadin jonga fla apni gitu super bike 650F CBR bro kita street bike bro how does it feel riding so man? good Te lami hang ni pen kon video hang ni te katok ni ki shots ki bangala apni Visia ke betul te fly ka lifestyle jeng ni kena ke bisi awan sini te please out
Saya kendu pada Kapur. Signing off, Cocktail Rides.